dawai di dokter kita. Nanti dawai tang sebenarnya ngalah armet ya langsung tuh ini kita dawai jadi dokter kita itu kita rekam ya. Nanti tang sebenarnya yang ada don menu-menu kita buat penulisan dawai ini dokter kita ya sawan Hani Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita Igawan Chisin Chikunai Nambo Gawati Hadin balayo ishibun gijing ujor na kisamla pulie kamtam kisamla khasi persya ekrukom trekam jangkowe ke skul ba hakalai po trek unai luar arajar arpusau kinong ilam jangka New Trap Youth Council HYC Riboy District Unit hakalai po trek unai luar arajar arpusau kinalet banbo da gijing ujor bat bandawa tuklar haga registrar jang skul ba Mahatma Gandhi University kepada nakat laimer haga district Riboy Haga ni kejenglet banyakan do ya ke registrar jang dengan skul ba ke Dr. Sarika Dikshit. Nakaliang ke HYC dalam kemat do ba RC Thankyo Vice President ba Tony Shela General Secretary bat kibai-kibai. Bat kilalet bandra ikini kejeng ujor ke belayo ni kisamla pulia. Kamtam ha kabayadai bersyuti bagani ke skul ba kam ju kam ai kamtam kum syuti bayo barok ko bigari bat syuti jang kejela. Nalor kaniru kejeng don jang kajing snow ya perjat bendriau kena ke skul ba ke bobo jing igi samla pulih. Shosho ru ke HYC gladawa ya kamat thong kam thong jam ha kena ke skul ba bagade menai bahak kerpang shwa ya kitrai jela ke beri hok banyo naduk ke kam hikai bat kiwe kat kum gi kendon trekam jong ki skul ba. Wala nagaliang jong nega registrar jong nega skul ba kala ainya ha ka bede bigini gijing keno. Reheding gijing pen I ya kinong rem diginong yalam jong HYC. Bagani ke hek jangan dengan skol ba kala menjur ban bot dia ni gijing ujor bat kamtam ha bedai bat kamat thung kam thung jam ha ni ke skol ba ingila yo ya ka kata gijing ujor ke bakila itu angi ba hakin ni kisingi ke ladap lese hakin ni kisingi ki banai ke ladap ba kim chu kham ai ya ki shuti la dai ka district holiday la ni la dai ka state holiday te handai hadin pangila ya keran ya kana kamat ke baningkong bat ini register te ilapan pau hangi ba kamdon kum kata te handai wala kata ro nginomla ban syania ya kane ho ngila ngi hadin bala don gajing keren gupta handai nagliam jongi ngin saya budin hi hato kane aba kilapan pau menta kasing kadai gajing sisa lane kadai ka ba kila suthok ahmad jongi kumki nongilam jangka HYC kapoin ba ar kalong gajing ailat ya kini ki teaching bat kini ki non teaching staff hapo kane ka Islam pule te ngingi kwa ba kampen pun lani bagi kita ki teaching bagi non teaching staff bagi ki nakaliang kan ke university kan kampek bah ya kini kepada ki lokal nanti ki berujungi kepada napok kan ke tongkatan se napok dari kasi jaita hi borokawai ya kan dia rumila tawa hoi ha ka bide bagan kamaru nakaliang ke jungki kila ya kila pan pau hi ba ki lek kumta ka e ka ba nadu basdang kila pan bon hi kita ki bade ki berugi jongi te wala kata ru nginang pan ya kalis ki bade jong ki teaching bagi non teaching ba ngin pe yang tu ba hadukat no bagi ni ki nakalim jangan ke Islam ki ailat gini ki khasi jungi la dai ha ka teaching la ha ka non teaching staff ba ya kan ka matru wala da kilapan pau kum to handai indang yai budin hinang ni skmat te kadon ru ka jing jor ka bangila yo snow na ki student kamtam na po ka Islam pule ha ka ba kadon ka jing pen ya per ya kan ka jing long rulum bat bombe rulum ha kan ka jika pule te kumta halo kan ka bentar ho ya kan ka mat syam lawan naka syuki jong vice chancellor la na ini madam ani ka dei ka jinglong jingman ka balong para maki hapo para student hapo kan te halo kan ka bentaru ngi lapan sngo hai ba ide ban sim khia mardor ya kan ka bentar kenang ba kum kini ki ekonomi hapadeng ki para nong pule la ni kita ki student ki ba pule ha kan ka Islam compare la ki dei ki iru la ka dei ki bana bar jela ki bana po jela compare kita handai ba ngimkwa bakin mi kum kita ki barkoi te halor kini ki mat lightly ngila yo ban pha ban yo ban kran ho ai kum kila yo i haswa ban ya kran ngimtip ka e ka bala pelong ye ni madam ba kala don ngi pen ini akan diat ban ni hang tu ha ba ngila ye kran ha ka ba ila kran da kum ne rang tai bala stang ban kelang handai hadin bangila yo ngila ya saj ba hadin bangila ye kran ngila pen syai ka e ka jing thumu ka jungi ka bangiwan hang ne bat ka jing yo sngo ka jungi ba kane ngimla bantip atau kini ki jing ujor jungi ki dei ki basisa lane hakano gadur te kumta bangin tip ni jing sisa ni kwa bani kido bat menta ka singi lai kido bat nakaliang jungi dei madam ila pen pau ba kum kini ki barok bangila kedau kamdan kum satya ba kum kata
tang bawat la kataru ni kan tak besai bana kan juga sering nginum sus ngap lane nginum sus ngap ya kan kamat but ladang yo ye jing ujor orang de sepan ngimbar se le se ban ya iru so kibor ba kamhalor namar ba yo le se ki khana kin yeting lane ki non teaching staff lane ki teaching staff jangan dekat college le se jangan dekat university ki kiting ba kinut na pa mat jungi te handring ngi kentu ngi so ban kentu ya kini ki bade ki beru jongi na po kan ka jala megalaya bakin wan mi sakmat bakin kan pau ngi kum paseng bangin dup nang ban le ye la dami kum kini bana margim kwa ba kum kini ki kin je hapo put sam jong kari kasi jaitia la ne hapo ka dongri boy ka jongi